kuri aya manywa yo kuri uyu wa kabiri ni ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ni imirwano ikomeye kandi ikomeje ubona yuko yubuye kandi yagiye ku rundi irwego. Ibi bikaba byemezwa n'umuvugizi wa AFC M23 ko hagabweho ibitero mu bice bya Kabunambo, hano ni hafi neza n'ibirindiro byabo bikuru muri Sud Kivu. Ni operation zikomeye kandi zikomeje muri Nord Kivu, aho magingaya hari abantu bakomeje kugenda bafatwa mu bikorwa bigiye bitandukanye byo gushakisha ibitero karundura biri kugabwa muri uno mujyi wa Goma. Ni amakuru turi bugaruke cyane, aho turi burebe n'uburyo ki drone ziri kukameza mu mikenye, abaturage bakaba bakomeje kugenda bimuka. Ibi byubuze nyuma yuko ihuriro rya FARDC rivumbuye ko AFC yatangiye kwigaruza ibice biri point strategique kugira ngo barebe uburyo ki bafata umujyi wa Goma. Ibi bice murabizi ko twabibabwiye ku munsi w'ejo. Ibi bice byafashwe ku munsi w'ejo ni igice cya Mitamba hano za Kirungu. Izi ni strategique, ni point strategique. Ibi bice biri muri Haut Plateau, ni muri sheferi ya Bavira. Urumva ko isaha ku isaha mwakumva ngo Uvira yabaye tombe. Ni mungundi rero muze mumenye akantu ku kandi, mumenye ko situation ihagaze, ndetse ndanabamenyesha ibyatangajwe na guverineri w'ihuriro rya AFC M23 muri Sud Kivu, aho yasuye agace ka Mwenga kabarizwamo nako imirwano ariko itari kugenda ikomera nk'ibi bice mbabwiye. Muramenye icyo yisabiye abaturage. Ni mungundi rero tuze tureba akantu ku kandi. Ku murongo wa telefone turi bwakira umuroko Infoma aduhe ido n'ido ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mbere yuko rero dukomeza, reka tubushimire gushimira n'umuco mwiza mwe mwahisemo kuba natwe. Ikindi kandi nawe ukiza bwa mbere nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, mukajya mwibuka gukora like. Nyamuna ibyo ni ibintu byoroshye, ubundi mukibera abanyamuryango ba Kigali Real News, muzajya mwumva inkuru zicukumbuye kandi zizewe zitarimo amakabya nkuru. Ni munyemerere rero tuze turebe uko situation ihagaze kuri uno munsi wo ku wa kabiri. Angaha ngira ngo ni mu masaha y'isasta, mboneraho kubabonye amafunguro mbifuriza kugira isasta nziza, abatarayabona mbifuriza kwihangana kuko mu isi niko bigenda. Isi abari byiza ubundi ari bibi. Nje rero muri kumva kandi mujye gukomezanya, ndi Damien Habumugisha. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza, na mahoro. Yes, ni byatangajwe na Lawrence Kanyuka, aho yavuze ko kandi akemeza ko ibitero byagabwe kuri ihuriro rya AFC M23 rikomeje kukameza muri ibice bya hafi na Uvira. Aha ni muri quartier ya Kabunambo. Ubona yuko abaturage bageramijwe, amafoto nayabonye, aho abaturage maginga yabatwikiwe bitandukanye n'imirwano yindi yajyaga ipfa kuba mu bindi bice, bigaragaza imbaraga zidasubirwaho. Bwana Bizima, byifashe bite saha iyi ngiyi muri ibi bice biri kuberamo imirwano? Hano ni kuri Plaine de Ruzizi. Yego niko bimeze. Iyi ni imirwano ubona ko yatangijwe na FARDC na coalition, ndetse bari kumwe irimo force y'abazarendo benshi cyane. Ubona ko ni uburyo busa naho ari ubwa nyuma bari gushakisha uburyo ki babonera umutekano iyi nce ya Uvira. Umujyi wa Uvira ubona ko usa n'ubogamiwe cyane n'ingabo za M23 ziri mu birometero bike mu mpande zose, kandi ubona ko usa n'ugoswe rero ariho aba bari muri aka gace ka Kabunambo bagabye ibitero ku birindiro bya M23. Aka ni agace M23 imazemo igihe cyane, ubona ko yanze bikunze mu buryo basaga mu minsi itandukanye, ndetse n'imyiteguro bari bafite cyari ikikango cyahoragaho cyane kuri FARDC. Ariyo mpamvu ubona ko yagabye ibyo bitero ikoresheje imbaraga nyinshi cyane, kuko ibi ni ibirindiro birimo imbunda ziremereza M23, ndetse kandi ubona ko binjiranyeyo nabo atirari yabo irimo isa n'irasa muri ibi bice cyane, ku buryo ikintu cyitwa umuturage yahuriye n'ibibazo bikomeye cyane bitewe n'uburemere bw'izi mbunda ziri gukoreshwa ahantu. Ni imirwano ubona ko ikomeye, ndetse ubona ko ikomeye ku mpande zombi, ku buryo umuntu ushobora kuba hano yacika intege mu buryo bwo kunanirwa ku rugamba, bashobora guhura n'ikibazo cyo gutakaza igice kinini cyane, kuko hano hari bugaragara ikintu cyo kwadivasinga ku rwego rwo hejuru kuri buri muntu uwo ari wese uri bubashe kubona amahirwe yo kuba
yagenza neza imbaraga yabona ahantu zamugeza mu birometero byinshi cyane bijyanye n'iyi artillery iri gukoreshwa muri aka gace. Yes, Bwana Bizima, ibi ngibi byatangajwe na Lawrence Kanyuka. Ubundi aka gace ka Kabunambo kavuze iki, Bwana Bizima? Aka gace ni agace ubona ko ari agace k'ingenzi kuko niko gace gasa naho kari mu ntangiriro zibanza zerekeza mu mujyi wa Uvira mu birindiro bya M23 yari ifite muri izi nshya za Plaine de Rusizi, ariko uribuka neza mu gusubira inyuma muri kijya gihe cy'agahenge batangaga mu mujyi wa Uvira ko byari ibirometero bari basa naho bafungiyeho mu buryo bw'amahoro, byari bisa n'ibisezeranywe ku buryo buzwi ku mpande zombi. Rero ko barimo bagabweho ibitero guhita basohora itangazo byihuse ni uburyo bwo kugira ngo bagaragarize amahanga ikiri kuhabera, kuko bagabweho ibitero mu birindiro byabo kandi bamaze nk'igihe, kandi urabona ko byari ibitero bibahatsimbura kuko FARDC yakoresheje artillery yo ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo ubona ko bari bafite intego y'uko aka gace bashobora kukigarurira mu gihe gitoya, uretse ko harimo imbunda zikomeye cyane, ariyo mpamvu ubona habayeho gusa naho rubuze gica kandi na n'ubu imirwano ikimeze nabi cyane. Ariko ubona ko aka si agace M23 yapfa gutakaza gutyo gusa, kandi si agace ubona ko FARDC idakeneye muri iki gihe, ubona ko Uvira isa naho isatiriwe cyane na M23. Yes, nibyo. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo uduce turi point strategique twa Mitsamba na Kirungwa dufashwe n'abarwanyi ba MRDP twirwaneho, ahangaha ni uduce neza twegereye umujyi wa Uvira. Ahangaha ni muri sheferi cyangwa muri quartier ya Bavira, ubona yuko dusa nkaho twatumye ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa wayo bubura imirwano, aho navuga ko izi ngizi aho bica Mikenye mu bice bya Bigego, hani mu Minembwe n'ubundi hakomeje kuba imirwano, ndetse abaturage batangiye gufata utwangushye bitewe n'amabombe ya drone ziri gukoreshwa saha iyi, Bwana Bizima. Ibi ngibi, iyi mirwano igihe yahereye wakimbwiye, ariko urabona abiri bugire iki, biri bugire ingaruka ki saha iyi ngiyi? Urabona ko iyi mirwano iri kuba n'ibitero bya FARDC byabaye kuri uyu munsi, hari ikintu kimeze nk'ishusho bikwereka, kuko ubona ko niba Mikenye Bidego hano hari imirwano kandi irimo drone ku buryo bari kurasa bikomeye cyane, ukaba ubona Kabunambo naho hari igitero cyagabwe kuri M23 naho muri ibi bice, ukafata iki gice cyafashwe ejo cya Kirungwa cyari kirimo imirwano ku mugoroba w'ejo, kandi ubona ko M23 yakinjiyemo. Urabona ko ni uburyo bwo gukumira cyane M23 kandi bibereye rimwe mu buryo nta hantu hagaragara ko haba support, kuko ubona ko ibice byose bisa n'ibyatakiwe rimwe. No muri aka gace ka Kirungwa byavugaga ko mu masaha atambutse cyari ikintu cyumvikanagaho ko naho hari urusaku rw'amasasu rutari rwaramutse, bigaragara ko FARDC isa naho ikoze surprise yo kugabira ibitero icyarimwe ku buryo nta support ku wundi, buri wese agomba kurwana n'urwo ariho. Akaba ari ikintu ubona rero bari basa naho baplaninze neza, baramutse bafite position zifite imbaraga, hari ikintu bishobora gusa naho bibahindurira gikomeye cyane bijyanye n'uburyo ubona ko babiteguye mu buryo bwiza kandi bw'icyarimwe. Yes, nibyo Bwana Bizima. Urabona yuko n'ubundi ihuriro rya FC na MRDP twirwanaho basa nk'abafunguye fuwe yerekeza mu mujyi wa Uvira. Mu mboni zawe urabona uno mujyi wa Uvira kuri kote ya MRDP twirwanaho na AFC M23 bashobora kuba bawufata? Ni ikintu gishoboka, ahubwo ngiye nibaza impamvu bitari kuba, ngasanga bafite impamvu zabo bwite zo kuba batashakaga kwinjira uyu mujyi. Kagendera ku makuru ava muri FARDC yabonetse ku munsi w'ejo, batangazaga neza bacicikanya ku itangazamakuru ryabo bwite ryihariye ry'igisirikare itumanaho, bavuga ko bagomba kuba maso abaherereye mu gice cya Baraka ndetse na za Mwenga, ko M23 yabaye nk'ibahisha ibanga rikomeye muri iki gice yuko ishaka gusatira umujyi wa Uvira, ariko biriya bice bya Baraka za Mwenga ariho hantu hasa naho hakenewe cyane kuruta ahandi, ariho hafatwa mbere y'ahangaha. Ubwo ubona ko bari batangiye gukura ingabo muri Baraka ziza hano hino muri Uvira mu buryo bwo gukumira ibitero bya M23 ko bafatiye umujyi wa Uvira. Rero
uburyo basatiriye umujyi kuwufata mbona ari ibintu bishoboka cyane, ari ibintu bagennye kuba bakora. Yes, mu yandi makuru rero, nubwo muri Sud Kivu intambara ikomeje kuba mbi, ku munsi w'ejo guverineri kuri kote ya AFC M23 ni Patrick Busu Ubwangwi yagiye mu gace ka Walungu, aho yabwiye abaturage ati nubwo bari mu bice by'intambara ariko icyo basabwa ni ukumva no kubashyigikira kugira ngo bihanganira ibi bihe bitoroshye by'intambara ariko bigomba kuzarangira. Ni ingendo ziri gukorwa na Busu Ubwangwi, aho yagiye anabwira abaturage ba za Bukavu mu bice byose yuko bagomba guhangana n'ibi bitero by'iri huriro rya FARDC ariko ibi bikaba bizarangira. Ibi birasigura iki Bwana Bizima? Ikigaragara kiriho aho ngaho komande politiki ikoreshwa mu baturage kuri FARDC ni imwe isanzwe yo kubaremera icyizere gishoboka, kandi nawe ariko uri niko byagenda kuko ni abaturage babo, nubwo batabaha ibisabwa byose nk'uko bishoboka bijyanye n'umutekano muke uri muri iki gihugu, ariko nk'umuyobozi ubona ko ari icyizere yabaha. Urabyibuka neza disikuru zatangwaga na guverineri wa Sud Kivu muri Uvira, ibyo yatangazaga ko ari uduce twose bagiye kutigarurira hihumura abaturage. Niko biba bimeze, n'ihumura ariko biba bitandukanye n'ibintu biri kubera mu mirwano, kuko politiki iri ukwayo n'imirwano ibiri ukundi, ni ibintu byuzuzanya. Ariko ubona ko muri Kongo hano ikintu gikora n'iyo mirwano kuruta ibindi, ni ihumure rishoboka gutyo, ariko ntabwo ibyo yatangaza bihita bishyirwa mu bikorwa bijyanye n'ibiri kubera ku rugamba. Yes, Bwana Bizima rero reka tunyarukire muri Nord Kivu, aho bivugwa yuko muri Rucuro hakozwe operasiyo imaze iminsi iri gukorwa n'ihuriro rya AFC M23 mu gushaka amakuru ya bamwe bahishe inyuma mu bitero bikomeye biri kugabwa mu mujyi wa Goma. Ibi bikaba bigaragaza ko hari umwe mu bari bayoboye ikigo cya Kasovu aha ni muri Tongo, ndetse akaba yafashwe kandi akorana bya hafi na Gica. Uwo Gica ni muntu ki? Aka gace ka Tongo gasobanuye iki mu guhungabanya umutekano w'irihoro rya AFC M23? Yego, aka ni agace ka Tongo kazwiho cyane kuba indiri ya FDLR imyaka myinshi itambutse, kandi ubona ko gasa n'akegamiye ibice by'ingenzi FDLR yagiye ikoresha birimo za pariki ya Virunga, ndetse gusohoka muri za Nyiragongo, Nyamuragira, uva mu mashyamba ya Rucuro menshi za Rwindi. Ni agace ubona ko kakoreshejwe na FDLR cyane ku buryo bahubatse izina, ndetse benshi bashobora no kuba bahafite ibikorwa bikomeye cyane bidashobora no kuhasibangana kandi udashobora kumenya ba nyirabyo bitewe n'igihe kamaze. Uyu Byiringiro Muganza wagaragaraga ko yari diregiteri w'ikigo cy'amashuri cya Gasovu Secondary School, uyu ni ugaragara ko yafashwe ariko wakoranaga bya hafi cyane bikomeye n'uyu FDLR ruharwa bitaga Charles. Uyu ni afite amateka yakunze kwahimukira cyane Itongo yose, ndetse Rucuro ibice byinshi biramuzi ku buryo bushoboka. Rero urabona ko iyo operasiyo yatumye uyu agaragara, ni bwa buryo M23 iri gukora cyane bukomeye bwo kugenda ishakisha abantu b'abaterankunga cyane kuri FDLR ndetse n'indi mitwe yose ihungabanya umutekano muri ibi bice. Ubona ko bagiye batangira kugwa ku bantu b'ingenzi cyane, kandi aya ni amakuru agenda ava mu baturage. Rero ni operasiyo ikomeye cyane, ubona ko batangije mu bice bya Nord Kivu cyane cyane mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero zawo. Ubona ko yatangiye gusa naho bikora umuti cyane kuri M23, kuko no muri iri joro ryakeye hari amakuru make atabasha kumenyekana ahantu hose yuko hari abacanshuro babiri ndetse n'abasirikare ba Special Force ba FARDC baguye muri uyu mujyi wa Goma mu gitero kibanga cyane cyakozwe n'itsinda rito, kandi ubona ko nta bundi buryo bwo kubafata amateka bwari buhari, kuko bari itsinda ritoya ariko ryaje mu buryo butandukanye, kuko aba bane ba Special Force ba FARDC bo ubu uyu mujyi wafatwa barimo ntibigeze bawusohoka, basigaye mu buryo bw'ibanga batangira ibikorwa byabo na guverinoma ya Kongo mu buryo bw'ibanga. Babaha inzu ya sefu yiyubashye, kandi ubona ko
bagendaga bahindagura bajya mu mahoteli mu buryo bwo kutamenyekanisha amakuru y'icyerekezo baherereyemo cya burundu, ariko babiri muri bo bagahora bakora igikorwa cy'uko ari abamotari muri uyu mujyi kandi bari basa n'abamenyekanyemo kuko n'ubutasi babukoreragamo mbere y'uko guverinoma n'ubundi yari ikihayoboye. Rero aba bacancuro baje kuza nk'abakerarugendo nibo batumye M23 ikurikirana muvoma yabo, uburyo bagenda bahinduranya amahoteli ndetse n'ibikorwa byabazanye. Bavugaga ko baje gusura pariki n'ibindi bikorwa ntiberekezeyo, bakoreweho ubugenzuzi bukomeye cyane n'itsinda ry'intasi rya M23, biza kurangira ku munsi wa nyuma bamaze kumenya amakuru yabo, batangiye gukoresha ikoranabuhanga risa n'iricina ry'ubwirinzi bwa M23 muri uyu mujyi wa Goma. Nibwo babonye sinyare y'icyerekezo barimo, haza kubaho kugabwaho igitero mu buryo bwihuse, baza gufatirwa muri iyo nzu, ariko mu buryo bwo guhangana no kwirwanaho kw'ibikoresho bari bafite bigezweho, babashwe kuraswa n'itsinda ry'abasirikare 41 bari bateguwe cyane ku ruhande rwa M23. Aba uko ari 6 bose bahasize ubuzima, ariko ibyahafatiwe ni ibintu byinshi cyane bikomeye, ubona ko bari bafite ikoranabuhanga ariko ridafite imbaraga zirenze, gutanahenze cyane, ariko ubona ko ari bubi cyane bijyanye n'intera bari bagiye kujya bakoreramo ibi bikorwa n'uburyo kubifatisha byari kuzagorana ku ruhande rwa M23. Iyi ni operasiyo ikomeye rero batangiye gusa naho bagenda batahura byinshi biri muri uyu mujyi wa Goma. Murabona ko wari warinjiriwe ku rwego rwo hejuru, kandi ubu byabaye rero nkaho ari isomo ryo kujya batega agatuza rwose kugira ngo uze gushakamo amakuru no gukoramo ibikorwa. Biraza gusaba imbaraga zikomeye cyane ku ruhande rwa FARDC bijyanye n'imbaraga M23 yabishyizemo. Yes, nkunde rero bwana Bizima, ankushimire nkwifuriza kugubwa neza akuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri. Yego, urakoze cyane nawe, igicamunsi cyiza. Namwe bakunzi bacu ba Kigali News, tubifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.